Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kidkot jong Federation of Khasi Jaintian Garu People Ranikor Circle hagakat waitruk leber artar pausan clear jurip ya ke office terekam jong Ranikor Civil Subdivision buat kejelam jong working president ubak balsek harbani hagabak lalap babun nekitna terekam jong registration branch ke supply branch ke revenue branch excise branch development branch ke disaster management branch public felicitation center branch ke judicial branch baga Nazrat branch ke badan satya hakani ke office terekam war hadim belapli patba ya ke office terekam mentalajan prasnem AA hakani ke jing jurib kino ilam ke seng klayo lat ru banyak kenduru USDO jongkarani ko civil subdivision ubak KL Kinjing banyak ken halo kini ke jing dona hapo kani ke shlam terekam jong sorkar ke bahaduk mentagi patba nakat hanrani kor kedang hab banlet mi ke office jong deputy commissioner ke South West Khasi Hills ke badan hamau kerwan Nakaliang jong bak Kinjing ulak kerpat ru ikipat bak bakim day bensngo AA namar bakum u officer u haban terekam arjaka kata ha office deputy commissioner berharani kor civil subdivision. Hakabede bat kani kesengla kintu yo sarkar benthung no du officer bapura bepet betek tangi karani kor civil subdivision kanami pat ba kin om yekendu jinge hakwe bon kiliang. Kita kasih yo wan jurip ya kadang civil solution hajing wan jurip yo kaseng la yo kedu yo USDO civil bat hajing kedu yo kaseng FPGP ratus kali USDO civil ilap sibun ki tuna kane apa civil solution jingi wala kadang civil solution jingi minta rakyat news nem rakyat ni kadang solution yang bau chip nusta badam borong jingi kurang sama rendang lepoi padahal dai ngi lap sibun ki tuna Ijuna jibom padon hane nado ka registration brand nanta ka supply brand ka revenue brand ka excise brand ka development brand disaster brand public facility center judicial brand bar ka national brand ban kom kini ki pratli ki brand padon hane klong ki do ka kraw pa ba kamtam ka supply ki ba habiat ki ba sandru thousand kentai ban lecture ki supply Ini kendu kita berdebat sebab tidak ada kadon naik kalau gaji mentoi nam tahu ba bat kapta me ka excise department on kiwi ki civil solution seladon ngale bandang excise department baba kumalo menta kibon ki illegal mo badi kini ki igi papen buat kami samla dalam baca dor ki excise ban kalau gaji mentoi ni yang kinu choknong yo ka dekat ka jungi bat diseta kumi hakini ko undang menin ro hanong na kam jia gawe jing pulo mo buding di seta management padon Aisyah di bentuk kita di seta management just sabar padon tikum kum ketinggalan pun gitu tuna dengan yang kesen ka ketu ya ka sokar membau chip usta bodong borom membau lawan plihi balaya minta news nam un subha mun penbiang ya kini ki tuna kepada ka po subscription kejungi padna kalian asal lo hakini lihat sih kan salah ya kado usiam bandawa ya kini mat padon hane ko subscription ini amang ngimpa ba pansulong tang ka frame ring kwa ba sen ladon kia office kali mendon borok ki bang tang kolong ka mentoi namta kinong sung ki bahap ko subscription yo kali subscription ini mat khbade pat ka building pang le kran man por mensyai ladon ka we ki ai nak liang usim nangte malang ren tu bermar kading don kading hura mentapat leyo pada kawe ka jika babiang kebeluncun di hura redo mentapat ya kebeling pada station ya tenak liang tinggi ketu ya rasul karba nama tak office balayo ka jika babiang subha mentloy station mensyano nam bentuk inong tre ko na department sebesar kejungi